Yes, reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Turi ku itariki zigera kuri 2 z'ukwa gatandatu 2026. Amakuru agezweho harebana n'umutekano, politike na diplomasi. Murabizi twibanda mu gihugu cy'u Burundi, tukaba updatinga, tukababwira uko situation ihagaze kugeza amagingo kikari n'igihugu kiri mu kanya gakomeye, ndetse n'ibibazo ku bijyanye n'umutekano nyuma y'uko bikomeje kugenda bigaragara mu bijyanye no kongera abasirikare ku mupaka, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kubyinjiramo rero, twinjire muri CNDD-FDD, muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. CNDD-FDD rero ibyayo bikomeje kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Impamvu nkubwira gutyo nyamuneka nuko ibintu bikomeje kuba ibindi bindi. Impamvu y'ibyo byose ni uburyo amarundi akomeje gukazwa mu gihugu cy'u Burundi. Amarundi akomeje gukazwa mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bugaragarira buri wese, usibye ko amarundi akomeje gukazwa mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bugaragarira buri wese. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu mazi abira bigendanye n'ibiri kugenda bigaragara iwabo. Makuru mfite atariho ivumbi ni uko CNDD-FDD yamaze kuba rwose nyamuneka ibagateranzamba kanyina wa nzamba mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ishaka ko witwa General Neva yongera kuyobora. Benshi batuye bashobora kuza kumuvutsa ubuzima mu gihe bibaye ngombwa, kuko abenshi barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo bagire bate bahangane nawe. Turaza ibyo byose kubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, tubapoditinga 5 kuri 5, tubabwira uko situation ihagaze. Nyamuneka ibintu byakaze bikomeje kuba ibindi bindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibintu bikomeje kuba ibindi bindi mu buryo navuga ko budasanzwe mu bice bigiye bitandukanye. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye, mu minsi yashize humvikanye urusaku rw'amasaso. Benshi bagira ngo ikibuga cy'indege cyaba cyatatswe, ariko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi n'ubundi kigifite umutekano muke muri rusange. Ibyo rero bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Etiredi Tabara yaba ari yigiye kubohoza igihugu cy'u Burundi. Ibintu bimeze nabi cyane. Turaza kugenda tubyinjiramo 5 kuri 5 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru menshi turaza kugenda dukomoza, tubapdatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Twari by'umwihariko ya Warikale, ahitwa Kibati ndetse na Hembe. Nyamuneka ikitwa urugamba rwakameshije. Uwitwa General Bido Shimilaye aracyakomeje gukora ibishoboka byose ngahunge, ariko ibintu byamukomeranye. Gusa si ibyo, turaza no kubabwira yuko nyamuneka ibintu bikomeje kuba ibindi bindi. Impamvu nkubwira ni ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, ati muzabibazwa n'amateka. Uwitwa Nyarugabo yatanze iburira rikomeye ku bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ngo bigendanye na jenoside ikomeje kugenda ikorwa n'ibihugu byombi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ikorewe abanyamurenge. Ibyo turaza kubyinjiramo mwumve iburira yatanze. Turaza kubabwira yuko kandi Fizi, umusirikare wa FARDC umutwaye Special Force, yahanwe n'abaturage nyuma yo gushinzwa ubwambuzi. Turaza kubikomosaho. Turaza kubabwira yuko urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugiye kuburanisha abajenerali bakomeye bahoze bayobora FARDC. Abo barimo Christian Kibesongesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane. Amakuru mashya kubivuga kuri General Mutayomba wakomerekeye ku rugamba. Menya byinshi turaza kubikubwira byakomeye. Ariko kandi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, FARDC iri kohereza mu buryo bwihuse cyane ndetse bwinshi cyitwa Special Force. Benshi bati ibi bishobora kugira umutekano ku butaka, bishobora guteza umutekano muke ku butaka bw'u Rwanda. Abandi bati igihugu cy'u Rwanda kiri maso, bigoranye cyane kugira ngo ube watezamo akaduruvayo. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse. Ubwo mu gihugu cy'u Burundi tuhafite amakuru menshi, ndetse no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe no mu gihugu cy'u Rwanda hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Byose turaza kuba tubikomozaho mu buryo bwihuse. Nyamite ninjira muri no nkuru nyamuneka kugira ngo mumenye byinshi.
kugira ngo mumenye byinshi byakomeye ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. FARDC yohereje umutwe udasanzwe wa Hebrew Special Force. Ibintu twarababwiye tubabwira yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu minsi yashize hasesekeye abasirikare bagera kuri 600. Aba basirikare rero ngo bakaba baraje mu bikorwa bidasanzwe byo guteza umutekano muke. Ese bimeze bite? Gato cyane tubyinjiremo. Mu gihe umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ukomeje kuzamba, ikibazo gihangayikishije abaturage n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye, amakuru mashya akomeje kuvugwa arerekana ko umutwe udasanzwe w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya Hebrew Special Force woherejwe mu Burundi mu rwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Bujumbura. Amakuru rero aje mu gihe intambara hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa bya gisirikare rero bikomeje guhindura ishusho y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hebrew Special Force rero n'umwe mu mitwe yihariye igize FARDC uzwi nko gutoza ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe birimo kurwana nijoro, gukora ubutasi bwihuse, gukoresha drone ndetse no kuyobora ibitero bikomeye mu duce dufite ibibazo by'umutekano. Amakuru rero yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye haravuga ko abasirikare bagera kuri 600 mu mutwe udasanzwe bamaze kugera mu Burundi, nubwo ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubw'u Burundi ntacyo burabitangazaho ku mugaragaro, ariko amakuru arambuye ku nshingano zabo abakurikirana hafi bavuga yuko iyoherezwa ry'ingabo iryo ryo ryamaze kujya ahagaragara mu mezi ashize n'ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubw'u Burundi bwagiye bwiyongera mu rwego rw'umutekano mu bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe zikorana n'iza FARDC mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababikurikirana hafi bagaragaza yuko rero kohereza abasirikare ba Hebrew Special Force bishobora kuba ari igice cy'ingamba nshyashya zigamije kongera imbaraga ibikorwa bya gisirikare birimo gukorana ku bihugu byombi, cyane cyane nyuma y'aho AFC M23 ikomeje kwagura ibice igenzura. Mu minsi ishize kandi mwibuke yuko abayobozi bakuru b'ingabo ba minisiteri bashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bagaragaye mu bikorwa bitandukanye by'ubufatanye. Ibi byanafashwe nk'ikimenyetso cyerekana yuko ibihugu byombi bikomeje gushimangira imikoranire mu bya gisirikare. Mu bice byinshi rero by'imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abasesenguzi avuga yuko ibikorwa byo gucunga umutekano byongerewe imbaraga, harimo amarondo y'ingabo akomeje gukazwa mu turere twegeranye, harimo za Busoni, Butanyerera, Cibitoke ndetse n'ahandi. Aho hose amarondo yarakajijwe. Ibi byose nibigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirizera umutekano wacyo. Hari n'andi makuru kandi avuga yuko bamwe mu basirikare ba Hebrew Special Force bashyizwe mu duce twegereye imipaka y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Biteye ubwoba ndetse n'impungenge zikomeye gishobora kuba hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Umutekano w'akarere abandi bati ushobora kuzamba. Iyoherezwa ry'abasirikare rero rishobora kuza kuba rifitanye isano no kugenzura ikirere mu gihe cy'imirwano hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC ikomeje kugenda irushaho kugenda yataka ibice bigiye bitandukanye. Hari n'amakuru kandi avuga ko izi ngamba zishobora kuza kuba zigamije gukumira ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ishobora gukorera ku mipaka nk'inzira y'ibikorwa bya nyabyo byayo cyangwa se nk'ahantu h'ubuhungiro. Ku rundi ruhande kandi hakomeje no kuvugwa ibirego bijyanye n'abishwe ahagaragaye impande zitandukanye, bivugwa ko rwose ngo hari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yaba ari gushaka kongera kwisuganya no gukora ibikorwa byo kuba bateza umutekano muke mu karere. Impande zitandukanye rero zikomeje gutanga ibisobanuro bitandukanye kuri aya makuru. Abahanga rero mu by'umutekano baragaragaza yuko ikintu gihangayikishije kurushaho ari ukongera abasirikare ibikoresho bya gisirikare, amarondo, kuko
gukaza umutekano ku mupaka. Ibi byose baravuga bati bishobora guteza umutekano muke, ariko kandi nanone bikanavugwa yuko mu gihe ibi byaba bibaye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi byaba bibigizemo uruhare rukomeye cyane. Bakora ibikorwa byitirira ibikorwa by'umutekano cyangwa kurengera ubusugire bw'igihugu, nyamara kandi abaturage bakomeje kubibona nk'ubwicanyi bw'ubugizi bwa nabi mu bikorwa ku manywa y'ihangu. Ni mu gihe kandi abaturage benshi banavuga yuko kurengera ikiremwa muntu aricyo cya mbere mu gihe umutekano ukomeje kuzamba, ariko kandi bakanatangaza yuko mu bice birimo ingabo z'Abarundi na FARDC na Wazalendo FDLR ariho biba bimeze nabi cyane, mu gihe kandi ibice birimo M23 y'uduce twose iba yarafashe twinshi igenzura, usanga umutekano umeze neza ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'uduce FARDC iba iherereyemo. Nubwo kandi ubuyobozi bwa leta Kinshasa bwakomeje gushinza AFC M23 guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage benshi bamwe na bamwe bavuga yuko ikibazo gikomeye kiri mu myitwarire y'imitwe yitwaje intwaro ikorana na FARDC ikomeje kuzambya ibintu. Abaturage kandi bavuga yuko mu nkengero zaho bakomeje gusaba inzego z'umutekano kugira icyo zikora byihuse kugira ngo nyamuneka uyu muvandimwe wamaze kubaburirwa irengero aboneke mu buryo bwihuse, nubwo kugeza amagingo ya leta ya Kinshasa itari kugira ikikora habe namba. Rubaya muri Masisi M23 yongeye kurasa bikomeye FDL ndetse na Wazalendo. Ubu tuvugana ripoti ya risasi na magiro hingezeho iturutse muri ibice bya za Rubaya, nuko byibura imbunda zigira mu 8 zo zari zimaze kugaragara yuko zafashwe, ariko kandi uretse kuba imbunda zigira ku 8 zafashwe, hafashwe amatekwa zigira kuri 3 z'Abazalendo, ndetse hafatwa ibikoresho birimo ibyombo by'itumanaho byo mu bwoko bwa Motorola, hafashwe by'umwihariko byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kugeza amaginga ya makuru turimo turagenda twakira, ndi guhabwa na drone zimu Rubaya, nubwo nanjye mu kanya gato ari buze nshobora kuza gusimbukira muri biriya bice, nuko urugamba rugikomeye kandi rugikomeje gufata indi ntera, ndetse isaha ku isaha uru rugamba mu gihe M23 gerageje umusada ushobora kuza gusubiza ikitwa coalition inyuma, bishobora kuza gutera ikibazo gikomeye cyane. Tuvugana rero imirwano iracyakomeje gusa ku ruhande rwa M23, naho icyo mugomba kumenya nuko bageze gutya bakahatakariza umusirikare umwe. Kugeza amaginga rero nta numwe bakomerekeje, ariko umwe yamaze kuba asika ubuzima. Ibi rero bigaragaza ko urugamba rwo muri teritwari ya Masisi rukomeye kandi rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ariko si byo honyine byabereye, kuko na Mushaki naho ni muri teritwari ya Masisi. Wazalendo yongeye kugira gutya ihatera bombe, ni bombe yahaguye ku isaha y'isa 9 z'urukerera. Iyi bombe rero yaje gusiga igisirikare cya M23 by'umwihariko kigobotse hano hantu, ariko gisanga abaturage bagera kuri 3 bamaze guhitanwa n'iyi bombe, ndetse ni bombe yamaze kuba inasenya inzu y'umuturage hano muri aka gace. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko muri teritwari ya Masisi igisirikare cya M23 kigomba kuza kwitonda kugira ngo kitaza kugomya guhura n'ibitero bya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo muri rusange. Ibintu rero bigaragaza neza yuko urugamba rwamaze gufata indi ntera, nyamuneka ibintu byamaze kuba ibindi bindi mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Ibyo kandi birimo biratuma ubu tuvugana M23 ikora deployment zikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi, kuko mu kanya gato gashize bari bamaze kumena abasirikari sake bagera kuri 30, ariko kandi barimo batuhereza n'undi musada mu bice bya hano rwose muri za Mushaki, kugira ngo baze kugoma guhangana n'ibitero ndetse n'ahitwa za Kiriba muri rusange. Ibyo rero ni nibyo bintu bikomeje kugenda bituma abaturage bari hariya bavuga bati urugamba ntabwo rwaba rugiye kongera gukomera muri ibi bice byo muri teritwari ya Masisi. Yes, ntabwo rero ari muri teritwari ya Masisi gusa, nyemera nkubwire yuko ahitwa 4 region militaire ni mu mujyi wa Goma, naho hamaze koherezwa abasirikare mu kanya rwose bagera ku 150. Aba basirikare rero bakaba bagiye mu gikorwa kidasanzwe cyo kuza guhangana n'amabandi cyangwa se izitwa 40 volere zatangiye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Goma. Muri iri joro ryakeye rero hakaba habayeho gusahura urugo hariya rwose hafi za 34 region militaire
ndetse na hano kuri katedrali y'abakatolika. Ibi rero bikaba byatumye igisirikare cya 23 cyongera kuba maso mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo baze kugoma guhangana nk'ibi bitero. Kisangani kandi ku kibuga cy'indege nyamuneka hamaze koherezwa special force kabuhariwe, bamwe muri Hibu special force ngo bize ikijyanye n'ikoranabuhanga. Abangaba rero nta kindi kintu kibajyanye, bagiye mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'ibitero byo mu kirere, by'umwihariko bikomeze kugenda bihagaragara ndetse binamaze iminsi byataka bikomeye ibice birimo igisirikare cya 23. Abangaba rero muri cyo kintu bagiye gukora, bagiye gutangira guhangana n'ibi bitero, bagiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo barebe yuko ibitero bishobora kuza gusubizwa inyuma mu buryo bwihuse, mu gihe bishobora kuza gukomeza kubaho, kuko murabizi yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko hariya za Kisangani ku kibuga cy'indege cya Bangkok birimo maradari byangijwe ndetse na drone nyuma y'indege za 23 zimaze iminsi ziharasa bikomeye. Ubwo rero rwose byamaje kuba ngombwa yuko uwitwa Tshisekedi ashaka ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo ibitero aze kugira gute, aze guhangana nabyo. Ni nacyo kintu gitumye mu kanya gato gashize by'umwihariko agira gutya akaba yohereje ingabo zigomba kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zihangane n'ibi bitero. Special force rero zigira ku 170. Abenshi makuru dufite nuko bize mu bihugu birimo Bufaransa, nuko bize mu bihugu birimo Ububirigi. Abangaba bagiye guhangana n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya 23 ndetse n'ibitero byo ku butaka bishobora kuza kugumya kwataka ikibuga cy'indege cya Bangkok, kuko byamaze kuba bigaragara yuko nta gahenge kari bubeho mu gihe iki kibuga cy'indege nacyo gikomeje gukoreshwa mu iraswa ry'ibice bigiye bitandukanye birimo ingabo za 23. Ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Ntago ahandi buhatinde naho sindi buhavuga byinshi kuko ndi kugenda nkubita mbangura. Nyamuneka nyemera nkubwire yuko nubwo Kisangani bimeze bitya, hari nubwo babukomeye yuko ashobora kuza kuba atake yo ku butaka. Icyo nacyo mukimenye kuko hari abasirikare barayi bagaragaye mu mujyi wa Kisangani kugeza amaginga bagihigwa n'ingabo za FARDC kandi batari mu bikorwa n'ubundi byo kurwanira FARDC ku ruhande rwabo, kandi ingabo bagaragaye n'ubundi nk'abasirikare ba 23 babonwe n'abaturage. Rero ibi byanatumye kugeza amaginga ya barimo barakora buri kimwe cyose gikomeye gikaze kugira ngo abasirikare babahige, ndetse patrouille hano mu mujyi wa Kisangani zamaze gufata indi ntera kugira ngo ataza kugumya kubaho atake by'umwihariko muri ibice byano n'ikibuga cy'indege, hataza kugoma kubaho rwose ama atake adasobanutse. Ubwo rero umujyi wa Kisangani nyamuneka icyo nababwira mumenye ko tuvuga na FARDC yamaze gushyiraho ingamba z'ubwirinzi nshyashya, ndetse kandi ikaba yamaze kuba igira gutya ihohereza special force kabuhariwe by'umwihariko zigomba guhangana na FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bazo. Tudati rero ntago ahandi buhatinde twimanukire mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Powezero mu Minembwe rwose FARDC yongeye gukozanyaho bikomeye na 23 hano kuri Powezero. Ni imirwano yatangiye isaha by'umwihariko y'isa 9. Ni imirwano navuga yuko inakaze cyane, imirwano rwose navuga yuko ikomeje kugenda nyamuneka igaragaramo icyo bita ibikoresho biremereye, imbaraga hagati ku mpande zombi. Ni imirwano rero igisirikare cya FARDC gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize by'umwihariko kwimura ibintu biri hano hafi by'igisirikare cya 23 ndetse n'amadubu, ariko kugeza amagingo ya biracyagoranye. Mu kanya gato gashize nibwo imirwano yari yatangiye gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye, nibwo imirwano yari yatangiye rwose kumvikanamo bimwe mu bikoresho birasa kure, ariko uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ni nako igisirikare cya 23 ndetse n'amadubu kiri kugerageza kurushaho guhangana ku rwego ruri hejuru. Ariko hano hari inkuru idasanzwe. Umuvandimwe mu kanya gato amaze kumbwira ati intera iri hagati ya Kisangani ndetse na Kinshasa ni kilometero 1220. Rero dukuyemo kilometero 1225 zo mu kirere. Ni strategy hano uburyo nyine
M23 mu minsi ishize yarashe Kisangani. Ndabona ari byo bintu hano rwose barimo baragenda banyohereza, ariko banambwira bati abasirikare bagera kuri 36 bavuye i Burayi. Bavuye i Burayi bose baje kuraswa mu rugamba rudasanzwe, by'umwihariko baje kurasirwa hano rwose nyamuneka muri za Kisangani. Abasirikare bagera kuri 36, ubwo ni update zirimo ziragenda zingiraho. Ndi kubona rwose hano bari kunyerekana drone zatwitswe zitagira ingano hano za Kisangani, ndetse ndi kubona bari kunyerekana ubwo munyihanganire rwose kuri Poezero turaje twinjireho n'ubundi dukomeze n'amakuru, ariko ibintu zi update mbanze nzibagezeho. Ndi kubona rwose bari kumbwira bati harashwe drone zitagira ingano, ndetse kandi hangishwe byinshi birimo amaradari. Iki gikorwa ndabona kidasanzwe kuko hano bari kuma